बाक्सा जिल्ला दारिमिन आरो फालांगि मिरुआव हरघर तिरंगा बे आयदाखौ लानानै सावरायदों। हादोरनि 75 बोसोर उदांस्रिखौ आजादी का अमृत महोत्सवजों सोमोन्दो लाखिनानै भारत सरकारा हादोरनाङैनो हरघर तिरंगा एबा गंफ्रोमबो नखराव माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोनो बिथोन होनायखौ लानानै बाक्सा जिल्ला दारिमिन आरो फालांगि मिरु मावख'आव DICCनि खाबुखौ मोननो हानाय मोनगिरि बिथांमोनजों मोनसे सावराय जथुमा खुंफुङो। बे सावराय जथुमायाव भारत हादोरनि 75 बोसोर उदांस्रिजों लोब्बा लाखिनानै भारत सरकारा नखर नखर माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि सायाव DICC मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि गेजेराव सांग्रांथि सावराय जथुमा खुंनाय जायो। लोगोसे बिथांमोननो गांफा गांफायै माहारियारि फिरफिलाखौबो राननानै होनाय जादों। मख'जाथावदि बे सावराय जथुमायाव जिल्ला दारिमिन आरो फालांगि मिरुनि मावख'आरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां DICCनि मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে হৰ ঘৰ তিৰংগা এইটো যাতে ছাকচেছফুল হয় আৰু সেইকাৰণে আমি জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজি এখন আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছসকল উদ্যোগীসকল বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক আঁচনি উপকৃত হোৱা বেনিফিচিয়াৰীসকল তেওঁলোকৰ মাজত আৰু আমি তেওঁলোকক মাতিছোঁ। মাতি আজি এখন আমি সজাগতা সভা আমি ইয়াত পাতিলোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি এইটো অনুৰোধ কৰিলোঁ যে আপোনালোকে নিজে এইটো আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আমি 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে আমি প্ৰত্যেক ঘৰতে আমি তিৰংগা আমি উৰুৱাব লাগিব আৰু লগতে যিখিনি দুখীয়া মানুহ আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে আছে দুই এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আপোনালোকে ডনেট কৰিব। তেখেতসকলে যাতে প্ৰত্যেক ঘৰতে যাতে হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ যিটো আমাৰ উৎসৱ গণ আন্দোলনলৈকে ৰূপান্তৰ কৰি আমি এইটো ছাকচেছফুল যাতে কৰিব পাৰোঁ। আজি সেইকাৰণে আমি এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু আমি তেখেতসকলক এইখিনি কথা কৈ আমি সামৰণি মাৰিলোঁ। ইয়াত কোন কোন ব্যক্তি উপস্থিত আছে? ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ উদ্যোগীসকল আছে, আমাৰ জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ সকলো ষ্টাফ বিষয়া আছে আৰু বিভিন্ন আঁচনিত উপকৃত হোৱা যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি অভাৰ ফোন তেখেতসকলক মাতি আনি আমি এইখিনি কৰিলোঁ। উদ্যোগীসকল আছে বিশেষকৈ। বেনিফিচিয়াৰী আমাৰ PMEGPৰ আছে, PMFMEৰ আছে, তাৰপিছত আমাৰ BTCৰ পৰা যিবিলাক আঁচনি আছে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ স্কিম, টুল ছাপ্লাই অফ ইমপ্ৰুভ টুলছ এইবিলাকৰ আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীখিনি আছে। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी रड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।